Ibizo lesibongo Malwande nyathi. Wena uchawe kanjani? Uchawe mbani? Abanye bathi lichawe ngamasotsha, ama-CIO nabafana bezanu-PF. Ungantshela ukuthi lichawe ngubani? Angeke ngibahlukanise yebo namaphoyisa bekhona namasotsha bekhona kodwa kakhulu nje laba bafana bebegqoka amasudu nje mina ngibazi laba bantu bonke nje abebesishaya kodwa basithethe phakathi lapha sikhutshwa ngamaphoyisa masifika phandle basishaya bathe bonke abantu bayabona ukuthi bashaya sebeqala ukushuta ama-video basithatha basifaka ekhoneni emkotweni basishaya kakhulu lapho kulowo mkoto up to ipoint yokuthi kwaze kwabuya sokukhuza abanye abangathi basingabasebenza nabo basithatha ke basifaka emotweni yamaphoyisa basihambisa ke eBread Barracks lapho ke basigcine khona bese investigator then bazosirelease later bazosiletha ke eCentral Police Station. Like lahamba kodokotela? Asambanga kodokotela labantu bebesiyalela lapho eCentral Police Station ukuthi sikodokotela bebelokho ngathi bayavuma bathi hayi liyahamba kodwa azange baye basinikeze ithuba lokuthi sihambe. Wena ulimele ngani? Mina ndilimele lapha emuva lapha nalapha nje isikhathi bengishaya ngasikeka la ngicabanga ngiyalibona then nalapha esiphakele emuva.